Meri Thaa wa Kenyuma ya gavana wa kathatu wa kaunti ya Meru kuthungira wathanini matitamama abisama utungatani macokerete kiri thirikari ya mbere ya Peter Munya wa kairi kiraitu murungi na riu ni kiri gavana Kawira Mwangaza matitamama matiwikite kironda giti kubura nuntu ntuku gwake maribo mishara gwetithwa gwankathi na wagi wanda wani mu matisamare mabisama utungata metheretu makiariria thaino magititagira mishara kuthamithiwa kwa mabisama mwe na kwaga kuthikirwa thirikari ya kaunti nayo ni umbite kwithirwa igicokera na kwithirwa kiariria onto uyu na kuga ni mauntu marongo ni makuthikirwa na o bamwe na ogu ni giutate na mburi ya kurekire kaunti ici ingi ta Thaa baria matitamama matanonekana kiri wathani wa gavana Njuki kiuria riu ni kethirwa karwangiriro batiri gucogo kiri thirikari inene na nikyo utukwa monde tugukuria ureciria karwangiriro batiri gucokwa kiri thirikari inene tunenkire moni maku kiri 40188 ende mbere kiri ntoito kubanganiritie Utari wa gavana Kawira kuregana na miaria mabisa mautungata iguru ria kuthamwa kwao na kuga ni thirikari inene icerithirite mishara. Arimi makawa na gikundi kia abunge kwendekithia gutecanirwo kwa mawatho makawa ma indi ya CS Peter Munya. Kabori ya gavana Kawira kumeneria MC Meru na mubungi wa Tigania East Mporo Abori. Atongoria mangwataniro ya Azimia bungeni ya Senate kuregana na rwaria rwa kuga ati utongoria wa ngwataniro inu nega ukanete. Mbeta kwa Christine Wanjeru ni kanyani ka Maureen Kenya na mwananiria wetu mathithio utukwa monde ni Maureen Kome. Tukemberia mutari wa gavana Kawira Mwangaza mauntuni magi siasa Daktari Gikunda mungani anareganite na miario atongoria mangwataniro cia aruti wira masibitari yagi gucererwa kwa mishara yao na kuthamwa kwa mamwe mama abisa mama akiariria akuriungirite sibitari ya Nyambene level 4 Daktari Mungani augete gute abisa wa ogima uthamitwe na gutena gitumi akiuga amara mathamitwe mabiretwe guntu kuri kuri na ubatu ngoroki Daktari Mungania na ugete gitumi gya gucererwa kwa mishara kire ne kurumira gucererwa kwa mbesha kuma kire thirikari enene ne kire ya nenkanirite wira ne kwithirwa ena gikaro na mandagitari mama methiritwe magitita igikinyira ntuko ya Jumatatu mandagitari Meru muthenya wa igoro ni mareumirie na kuleta mateta igururia abisa munene wa rwangiriro makiugaga ati kumathikiria ni tabude ni Mugendi agutwira akuthamithio kugwa utethingate sheria ingwitikia CEO wetu Dr. Waome na ategete ona nare kwina gaps na ikietumi baikitwe no kwa unte kuona kwina thine nyingi na gukeja kwithirwo kwi muntu urio wikitwe na kwe gutena reason ya gwikwo na bwirite kwijo bichine eja tukakarandi guru nawe tukaria tukona impi challenge irerio juri mugambo jo mwathikirira wa gavana Kawira Mwangaza mantu neje ugima kirima ndagitari baria bathambithitwe uma kirisi vitali iria baritaira ngugi jongi ajure kithirite kiri itingugi baugima baria bakuwa bakagoma ni untu ba mishara yao gucirithirirwa ni thirikari ya county Kawira Mwangaza na rafomere thirikari ewe na rarishendwe the department ethwe na department ithanthatu na thirikari ya Kawira nandi ni gwitangugi na department chonde thaiji chena mbecha kwa within a very short time michara yonde kariwa na nye michara ire tari nyuma nderia kinye kethwe kiri agwa within a very short time no tunandi mbecha ikari diso kuma treasury kwa unte kuona kwena thina nonto tiba andu ba LD akibatiri mbecha andu bara batiri mbecha iba kaunti yonde lakini kwena gitumi kira gitumite bethiro batiri mbecha kwa unandi twite na mbere mandi kinya tukethwa tukiara yabo na tuendelete kwaraniria yabo onte kuona kwena mantu maingi yara twithirwa tukirwagaira no tubwa mbechi tumite na ura treasury tukaberesa
na bemenyimbio indagitari gikunda ariti ndiria bariungite sibitari ne nyambele bofo mushine maua sibitari akuga ngavana Kawira ali na mibango ya kumiukiria aria atigirite kuri na ndawa cia kung'ana na mashini cia utungata na bo akariba kababa ikaburu riuga thirikari ngavana Kawira Mwangasa niretete ndawa cionthe nyoka ukamurikaja wateka kwina ndawa mithemba yonthe wandisia arume na nyomba ya ekuru kwerwana ariuga mweri jwa 5 ikethiro ikurika wamwe na kuongera mabisa baugima sibitari ne iji kama management ya hii hospitali, na tunashukuru kwamba tumeweza kupata ahadi kwamba zile shida kubwa sana ambazo wakaaji wetu wanalia zitaweza kutatuliwa. Kila mtu ambaye anatembea hii hospitali akitembea naona kwamba watu wanafinyana sana. Dennis Mugendi, Weru TV, sibitari ne nyambele bofo mushini wa maua kaunti ya Meru. Nteto ni ciengi arima kaua na gikundi kia abunge arimi makaua ni mendekithitie kibeberwa kwa mama watho makaua maria mekirwe ni CS Peter Munya indi ya wathani wawe matongoretwe ni mukaririgiti wa kamiti ya urimi ya bunge nene Daktari Mutunga Kanywithia abunge mama mariuga mama watho mama maria mekirwe ni CS Munya makurukirio mama abunge matembunge ni kenda maguna we na ashore mawe makiugaga ati yari ngwataniro ya CS Munya na kambuni Imwe ya kimandiguru iria morontu wawe ariko binyeria arimi mariuga kethirwa speaker wetangura atitesaniria mawatho mama mot abunge makareta ndwaria cia gutesaniria Boniface Mongera na Nteto tariria na nyumentu kwegororekithiria kana directors ba factory cia majani barabarutiro mu obisine kumira na kwethiro bemeneri otongero bora Isuru Kenyatta na minister obona Peter Munya nande kinyamatha 20 jana jathira arimi na bunge banterire cia ndawa kaoa ibashumiretie na kuraramikira bonene mono sherire shareturi thirikari Isuru Kenyatta kokorokina minister Peter Munya kulingana gikundi iki kira ni kimantu jakaona kira kina arimi na bunge na gitongerete ubunge rutura kithongori gathonyo mushomba barenda sheria hizi shidro shitijanirwa na ingi shidro shiretwa. Hatuwezi kuwa na minister ambaye anaamka asubuhi anagojea wakati wa bunge wameenda campaigns ana sneak regulations ana coerce people. Na ninafurahia sana kwanza kushukuru sana watu wa Mount Kenya region ambao waliangusha wajumbe wao wote ambao walikuwa wana support serikali ambayo ilikuwa hapo ya Jubilee. Because wajumbe wale wote waliangushwa kutoka Mlima Kenya walikuwa wanasimama na chama ya Jubilee, ndio walikuwa wamebaki bunge wanaletewa free bits na Munya ili wapitishe regulations and procedurally. We are going to make sure we nullify every law, every regulation that was passed and procedurally. Our farmers were not involved in public participation, and we are not going to allow to have a law that is oppressive to our farmers and oppressive also to us. Nteto ejine shokete kinyagombirwa kathari mubunge rotoro tiganyo Daktari John Mutunga urane mukarito kamite urimi kire bunge nene arugite sheria cia kawairiro kagite negaka ishitonga na itangabika na ticha mwana icho kawinda. I am trying to seek for appointment with the head of state to tell him we have a serious problem. And the way they get that opportunity, I'm sure we can have an executive order to stop this regulation. Because they were done to support a few people, and you know that, all of us know that. Besides that, we can also use the parliamentary process to allow the regulations. So let's mobilize the other members of parliament who come from the coffee growing areas or are sympathetic to coffee growers. Hakuna haja ya mkulima awe anajitolea kulima lakini hakuna hela zozote ambazo anapata katika kile kilimo. Na kwa hivyo mimi sina shaka yoyote yale ambayo tunayazungumzia leo na yale ambayo yataletwa pia pale bungeni, tuko tayari kusimama na mkulima. Okorerwa kwe mwaka na 2016 Rais Uhuru Kenyatta na orotere kanjo gutegera mugaruku kirwangirwa kawa eretongeretu Professor Joseph Kia ne kureta report yeyo mugaruku jo jatijanirwe na jangija Meru jedro jereto bunge Ministry of Urimi. Under our policy, all the commodities has to be regulated by the CMA, including the coffee. And so
What these two amendments was trying to do is to remove the CMA from the position. And I sympathize with this country if the type of monyas are the people we are going to get as leaders in this country. People who do not have the mercy of the poor. People who think about their interest and the interest of their friends. It is very unfortunate. It was the executive bill. And I have very clear reasons to believe that the executive bill was not done by the executive, it was done by other people. Romba reore nene nande ke Rais Samuel Ruto na nyakire bunge na atikwetro kweno endi bobwega na mogaro kuja mero chetro yithika kirongiro kawa. If you are the broker, the marketer, the auctioneer and the packer, panga mizigo yako, because we are not going to allow. Can you imagine in this country a hustler who is in Gikomba cannot sell gunia ya kuweka kahawa kwa factory ya mill. Gunia ile inaitwa munaita gani bag? Hiyo gunia inauzwa $3. We don't even talk about shillings. Na inaletwa na wazungu. Who said we cannot be able to make our own gunny bags here in Kenya and pack our own coffee? Can you imagine coffee auction? Watu wetu wamesoma BCom hapa wengi sana. Lakini kwa coffee auction ni akina nani wanaendeleza biashara ya kahawa? Watoto wetu watafanya nini? So it is time for us to bring regulations back in this country, and we must use parliament for what parliament it is. Nke reporter Nteto TV kumaja kengina ngina kifuke Nairobi. Mbeta Boniface Mongera. Tutoni shingi rwangiro kubangira rera Kenya niru Kenya Climate Enhancement Program rugite antu maria matonire mbeu na into shingi cia urimi indira cia besha na gwani maria meandikithitie na kugira maria cerere bamwe na ugu murungamiri wa mubango uyu rutereru rwa Eastern augite arimi mama makona into ino nyuma ya mwendi wa muntu mamega uria ukoinenkanira gwitikiria kuthie na mbere na mubango uyu wa ebinda rengi renini Martin Mugambi na gutoba Basio. Tuo inkai nyuma ya arimi bamwe kuma mbare cieganga bara rungu wa murandi wa KSEP ko theta bakiuga bakwagia mbeo na bataraisha murandi uyu gukurukira bamwe batongoria bao bariuga mitaratara ya murandi uyu na nkinya mitaratara ya arimi kuria mbeca ira cia batirika ya cherero na ikyo gitumi batonete bila betagia mikakati yote ambayo ilikuwa inafuatilia ambayo ilitulazimu tufuatilie ili kisheria tukue na agreement na lazima tufanye katika sheria za serikali. Tumemaliza na tumeweza kuprocess payroll ya kwanza ya wakulima katika Tharaka Nithi, Embu na Kitui, na pia tumeprocess payrolls zingine katika Machakos na Makueni ambapo tuko na bank ya Cooperative. Daniel Jenga umwe wa rugamiri ba murandi uyu bari ya Eastern na ariuga kagita kabyumya bire no akware miba omba kuona into bibi na tunaashua wakulima kwamba payroll yao ya pili ambayo imekuwa imechelewa kidogo tunafanyia kazi na tunaashua all farmers watapokea input zao, watapokea mbegu, watapokea fertilizer na watapokea kwa sababu mikakati ambayo tulikuwa tumeweka inamaliziwa. Njenga aliuga murandi uyu wa KSEP wa bateri kuthira tariki 30 mweri wa kenda mwanka uyu indi mitaratara ya kuongerwa nwayo irathia na mbere arabakathi na mbere gutumikira murimi gwa kagita kamyanka ingi irijite. Nataka kushukuru serikali na donors wetu waliweza kutupatia extension ya miaka miwili. A no cost extension. No cost extension yamaanisha kwamba ile savings ambayo tulikuwa tumeweza kufanya kwa hiyo miaka ambayo imepita, miaka 5 sasa hivi, tumepewa muda mwingine wa miaka 2 kuweza kuwahudumia nyinyi wakulima, muweze kupokea pembejeo na hiyo savings ambayo ilikuwepo, na tutaendelea kila mwaka hadi 2024 September. Njenga ureti aremi bara irungurwa murandi uyu kwithirwa bari na witikio na murandi uyu. Wakulima musiwe na tashwishi hata kidogo, muradi unaendelea kwa miaka 2 ambayo inafuata. Mutapokea pembejeo zenu, mutapokea mafunzo ambayo tunawapatia,
na bado tutamalizia zile miradi ambazo tunafanya za ASAP ambazo tunasaidia communities na maji. Kiripotera Weru TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara, mbĩtagwa Martin Mugambi. Tato ni shingi njori ya gavana Kawira Mwangaza itongoretwe ni munene wa aruti wĩra wa obisi ya Wenchamba Mbithi ni maumeretie kumeneria aregani ma gavana Kawira Mwangaza makiuga ati ni kama kwenda kumwagagia tikarutiria miru wira mariuga mbunge atigania East pro wabori na MC mabunge enu ya county ni kama kwenda kurigeria gavana Kawira aruta wira wawe atongoria mama mari aragia kamitini ya kubangira madhiko mamuturi Imwe Nteto Kanthiari Igembe South. Dennis Mugendi atubesio tagwa Nchamba Mbithi na Nchamba Mbithi Chief of Staff County ya Meru bakinyite kamitini ya mathiko ntore ya Kanthiari Kiego Igembe South kureta policy ya gavana Kawira Mwangaza uria bakwathira nikio athurirwe. Ambwire asanti sana no tubora bwathurire gavana wetu Kawira Mwangaza nitukumenya antu bara bari mbere kana antu bara bachina na wete antu musetho ine babwe bwajuke jukumu eu bomba kuthura gavana wetu na atwika gavana wetu wa Meru County na wari ugatire gote kingi akomba kubonenkera gakejarire na bwirira bukurira tantu kwena arua achokeje bukenanira werira bugukena taria bwina ikeno etho imbathire bwina cio ethro aria mo na bwe ni kendo ubwa mwendere na wendo bubwingi gote kingi akathithi kwitho na bwirira bwina gauntu na bukorirwa gutwita na arakunde bwina mauntu ngari tugwita cio na arua cia tura gwita moteri na gwita guntu kunge na kuthithia mantu jangi indi gavana wetu ariuga ichiete igatethia mwananchi uro nthiguru itwete tugatethia mwananchi uro kawaida batwe kana tubara bare otongere bwabo areo igitera ringi tathai bethero bestare nara mikawene bote kwa gukinyira tuku boneretie akaribwegie iri wetana mbere county ne bari bathira ati Kawira no mwega na gakuruwa nawe ni ma MC na atongeria bangi ario mpuru aburi nabo akari ni baige nawe nambwire ontu mwekuruwa nwe Kawita nara kibara batona wa areta kibara bataita na betikwa areta kibara diri antu borna gabaterwe nto in bishop na komeote muntu munini bere metho yao ibonto kona mporoto abori aweta gwa mwekuru okena andre kwa MB aye minister na katika ka minister atweka inya atena inya requirement cha kwa ambi wa siri araeta mwekuru oke aratweka atena bia kwa wasiri achoka nyuma nara araikia kampani 14 na iyele cha kwa wambi yayo ndeka wira igwilelo na yaigwira otethia mwananchi wa kawaida boronto aboria chokara kwanjeria kurao ana bani ni bana boibonke loi kwetha no ero kura chia kure rutira antu ngwenda kapatete yao oke akolo achetha Kawira inyota ali ni anto baatu tote utambwatwe gavana wetu gote muntu akurega gwitawe ngugi gavana wetu mirango ene rugoretwe kiri MCs bonde ba Meru County kiri atongere bonde ba Meru County ura withirwa akienda gakweja bakarathi ni kenda bagaitaniria na gavana wetu ngugi gavana wetu etayari kuritaniria abo ngugi no winde akubera atiri tugitaniria ngugi itumenye muntu ura tukwenda gwika mbere ni mwananchi tugeka kiugi etu mbere tugeka interest chetu mbere ni twike mwananchi ura tuthurite mbere ni kenda komba kwithirwa agitetheka uthuraniri ne buba mathiko atongire baba ni baitite ngero ya 5,000 iria bakuanisia gavana Kawira Mwangaza mbijite aja no tubwa gavana wetu Kawira Mwangaza ntijite no tubwa kwa ningwa tema au ntumira kuma kire wa ntumira 5,000 ichi gavana wetu nacio cimbirwa ni bangi na gutwika 10,000 akwengeria 1000 Dennis Mugendi Weru TV ntore ni Kanthiari Kiego yuwandi ni Kiego ya Ntobochio Igembe South County ya Meru. Reu gatuonekanyaga kunogoka banini utikathinwo aku.
yetu sako irina nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonda bathirikari na kinya kambuni turi na MOU nabo egutigira bakugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan kuma enjaga ni ati utetwa garanta utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere yakwe nagwe kana waranire na tugukurukira namba yetu ya thimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. You want star power? Little, big, and superstars? Record-breaking champions. The heartbeat of love. The glitz. The glam. VIP style. We have it all, connecting you to what you love. You got that right. Make your home the capital of stars. Subscribe now to the Aerial Classic Bouquet at only 899 shillings for over 75 channels. Or Dish Smart Bouquet at only 999 shillings for over 164 channels per month. Maximum entertainment at a happy price with Star Times. Star Times. Enjoy digital life. Nande kampuni ya Tulivu Gardens Limited iraendagia Tulivu Water nande bakoreterete mwagojo Tulivu Mango Juice, Tulivu Apple Juice na Tulivu Tropical Juice. Ne juice ina shama endhongi mono na nikuonekana ndukiene shionde na magolija kumenyera mukojo waku. Tulivu Juice, goodness in every sip. Hii minyoo yote itakwisha. Ukinipea tu kuku mbili, nyanya yako itarudi sawa. Nataka uniuzie kuku mbili kubwa, nipelekee mganga wa shamba. Mganga wa shamba? Ameniambia ako na suluhu ya shida ya mimea yangu. Alikuwa pale. Usidanganywe na hawa wakora wa kijijini. Hii shida inatatuliwa mara moja na dawa inayoitwa Coragen. Apply Coragen from Elgon, Kenya. Immediately your tomatoes and maize start forming to avoid worms. This is the surest way of getting healthy yields. Orenge inkogwate ogeni tukithina mbere arwaru ma murimo wa sukari Meru ni makori ya thirikari gutenga rwangirwa kurigita murimo uyu kire cibitari cia mwingi mariuga arwaru ma murimo uyu Meru ni maengi na rimwe ni mabotagirwa muraini ni meterete kurigitwa mariromba ona thirikari nera itheburia yumba kumekira ona ndawa cia murimo uyu macibitari mama maretie marigithongo ori mathiete na mbere kuririkania murimo uyu makiugaga ndawa cia murimo uyu wa sukari cithagirwa ciena goro muno na kogu matithagirwa makiomba kuigura. Mojogi sukari, na diabetes, na jojo kuitwa ni damu, na high blood pressure, na mrimo rengi temuno kirantu, na baba ingi, batizaba kimenya kadhabe na mrimo joju, kitumia ntu bakuri bashimiri na kuthimula mrimo eji, pombe kuthimula mrimo eji. Mrimo eji ya sukari, high blood pressure, ni mrimo emo hatari muno. Na hii mrimo itiumba kuoneka ngaraka, ni ontuka ichithete na undene, utiona mtu uthugania na murimo juu ukombeka kinya upgrading the services antu akwithoni nasi uri at dispensary antu akwithoni nasi uri at the health center kwithiro kwina mtu more senior ura umba kweja na ndawa iria nasi ati kuringana na ngindi wa murimo joju antu baba ngithira ba cibitari ibetha bakiombira muno gitumina ndi kunendekithia kukutha kuna guntu mwanya kwa kurigitaira antu barabe na murimo joju kutonenda na nya sukari jojonge na jwaju ichithete eja agaikirira au agario kurukira akero gono tukurukira na no ntu akwira tukurukira gaukua indi ate kuonekana gaukua bange batikumba kuona bau tukoria atiri baba ina mirimo eji ibachura gakona taura muntu HIV aije kenene taga tonya ndo amwe urambije taura muntu kansa agwija akaigwa kwa gwanga kwa oncology ora muntu onge wenda murimo jura jonge akwija akajukua agaikwa anto amwe special consideration special treatment
antu abare ibamenyerwe kenda bakinya cibitari akonerwa mwari ageta agatonya ku akathikirwa na akona ndawa immediately na kira ikabata kagidagara muntu aragwata ni murimo je sukari kana gwito ni ndam abweri komenya murimo juju akala na juburu kitominanda buri kudakimenyera mono. These are lifelong conditions. If you have diabetes, you'll have diabetes for life. So essentially, you need to learn how to manage your condition. Yes, you will need to go to the hospital on a regular basis to collect your medicines, to be reviewed by the healthcare provider, but you also need to learn how you can manage your condition. Na moroto nandi nege thirikari cia county na kinya thirikari nene kutira ni gwika kigina kya kumenyera muno mirimo ya sukari na gwitani ndam no tumiri mweji ina goro muno kumirigita. Ita cibitari aria no ndwete cibitari general hospital, the local dispensary ni nasi ulio na no ndo nasi aja pharmacy yawe itena ndawa iji no ndo ndawa iji inaonekana ni very expensive. Stocking by our county government, the national government, stocking hiyo itekobua ko muntu ya andikirwa watu kaka umarete kugura na kugura ndawa iji ni goro muno ketha muntu nangibe nde na utumira o shiringi kana ni mbeche nyingi muno. But yet, when you look at the budgetary allocation and resource allocation for non-communicable diseases, it is not commensurate with the burden of these conditions. These conditions are actually increasing in our country, and by 2030 or even 2025, they will actually surpass the infectious diseases in terms of the burden of the number of people living with these conditions in our country. Bakalia yetu kita census ya members bara na dine yu. Bali injisa members bara bakamenda ira ikwendekana cia mulio muna bakaonda ndawa cia mulimo kele inde ne hospital taja. Ura isente ne ile gukwira ntu. Ura ntu tumba kwira ndajwa ndeta hospital ntumba kwa ndawa. Nkiripotera Weru TV bitamuduli mulioki. Ogwati na sara inene ni ikorerete metho akarima ntore ya Ntumbura iria iri Tharaka South nyuma ya nkunjucia mwanki wa stima kugwa barabarani. Akarima mariuga kwa ibinda ria ciume ciirire umatina stima na ni magukira bwaya ino ciaomba kwithirwa na mwanki na kureta nkinya ikuo. Mariuga kuma kurambiria kura maturaga mbinduni na antu maria matumagira stima biashara ciao no asara magutara. Polo Kabethe na Nteto eno. Na Kariba Public na Tumbura wa dini ya Nkondi Tharaka South Sub-County araba keria bombite kutheria ati kiumige kuthira kingi bia sima biombete kwiyanga ntere ino Tumbura bugite no wati bonene mono kiri ana basukuru baraba umite cukuru bakoya bakiwatanganga nkunju ino mwera ikingi bithatu bikogwa kwa with the immediate effect ibaya no tubwa riski yana baba bakuma cukuru na atori baba rentora batikaye kuringithia waya inu itherie no ombe gututetheria gwikira permanent solution no tubwa icieno yombete kwa ye Tharaka constituency kwa itarera aya Tharaka stima cha Tharaka cia iwa mpio icioraga na itukaraga gitarira atutena stima especially tio gutukuruta biashara chikwenda mwanki baba kutha welding na baba ngi bakotha wiringi chikwenda mianki automatically biashara cha chikuyaga kogu tukwenda a permanent solution no ntubwantu betu Tharaka bombe kwithirwa bakinenkerwo mianki reliable na nikingo tumba gukara bwega wagaki wikingibi bakitheria iture gata mutwamburi na gucenjera ngire kajirwa stima nteri no gutwikaga mwindu mutheri ne gitara ya mbura stima chiora tigota youth tukaya wera inya werera turuta chinyosi kana nya welding watwika tutiendelea na wera inya igitanieru Chikara chikiora mono chomba kora kinya kiumia ke mara tutije kimbiye tambe ya waye na thina nataga gogungantora ya babure Kitumbura wanantere cia cinge kuma tole matwero kebonga kanguto kunda stima chiora mono le kurete itie mwanki nigo koka na ike tonto ndi barutite mbito kire mujumbo wa Tharaka gitonga murugara gutigira na kuthongira Antonio Bo ana endi oguro ko rotonganga ro itokorokania ro itonganga kogu gitonga murugara turaithirie muno
thabo ya boto thondekele stima antu baba stima inkoromba thirikari ya Tharaka constituency etongorere muna MP wetu Gitonga Murugara ombe gutureithĩria thĩna twetha twinio ya stima wito kuria mujumbe wetu na haraka muno aombe ku command institution dia ciagirite gucokia stima na ni kingo ciomba gucokia bura kwagirite na ni kingo tumba kwithirwa turi safe ta turi batumbura na maeneo mamangi matharaka. Nkiripotera Weru TV kumantere cia Tharaka Peter wa Paul ogwa kabithe. Mahori mathina gatagati ka gavana wa Meru na ma MCA ma county inu makonekana riu MC wa Wandi ya kithina ugite uria ugitikagunika ni mukari wa Meru ugite mathina mama makaritia uthina mbere akiandikithania gia kwithirwo na ngwataniro ira ikaguna muringi kura ni baria ugite Wandi inu ni na mutongoria mweru na gutauria atibaterie ethirwo ari murainini wa mbere kurwa na gavana Kevin Kimathi na Nteto tariria. Onde mpathu cietete nambere ukurate ateka atongoria bamwe county ya Meru bu obukinyita kinyakire atongoria maturene na aria nkirithano ya mbere ateka MC otene akithi David Kaithia no Thai Mwenda Ithile. Mheshimiwa Mwenda Ithile yorore MCA akithi Thai narege na tabia wita round akiarakia mantu ya Kaithia na akiwa Kaithia na wita ai muthukakia kana ikinyanga ngwichi yawe kana Kaithia na wita nena gavana Kawira Mwangaza ai muthukakia woni wita nena gavana Kawira Mwangaza utikoza rireo Imwenda Ithile are mingwi yawe no ntugethira Mwenda Ithile akaringirwa thimu ingavana beta wiki bia kuria mweronkanga Mwenda Ithile akarea imakoza ari ko yareo ya gavana kuringirwa onge thimu oroe tayari nombo weta muonia vichorojoro vya mweronkanga ko Mheshimiwa Mwenda Ithile etegeria kore moingwechi aku mapema Kaithia akinyilio taramona na amuritie buru kurita mustari ni ombere kirindwa gavana wa Meru Faith Kawira Mwangaza buru kwethirwa na kwena antu bakithi batethuka kibindi ne kyawe kya miaka 5 kangorombe Mheshimiwa mutongeria ateta kurwa ndwachia wa mutongeria ateta ai mbere antu aina wa angu kuromba nete yokene Mheshimiwa tafadhali ketha no kwenda utethia antu bakithi ichieberie kindu achia kwithirwa mustari no yombere no ntuwe mustari no yombere ukama kwa bobui no makwa bobui ni baraba imbere na baraba ngi bagutegerete Mheshimiwa otebio ukona uretera antu bakithi kuwa ngwenda kwira tabiera winio mwanka Thai antu bakithi batethethuka na kuringana na Kaithia ni ati mpathu iki awita nambere au ati MCAs na gavana ni ati buru antu bategunika muno ya kariba wa dieye ya kithi. Mheshimiwa Mwenda Ithile okethira ibo weto umiake u twethete 5 oba kuringira thimu bakwira baina thina githima ya kira kya muile bakuringira thimu ofondira namba Kawira Mwangaza weta ringi bakia mweronkanga wabafondire namba Kawira Mwangaza ukuringirwa mathikone yare ndo kuthikirwa ukuringirwa wibatumira namba ya thimu ya Kawira Mwangaza. Mheshimiwa Otero Kawira Mwangaza awata mushara yoku yo MCA wo wata mushara yoku yo MCA Kawira Mwangaza kawata mushara yo ya gavana kinyakethera Kawira Mwangaza aina kirundu gyotethia tafadhali nawe tethia bura antu akonengere kura kendo batethia na bwa muthia Mwenda Ithile oteanja onengiringerwa thimu ne antu baku bakenda batethia batumira namba Kawira Mwangaza kinyoka ombekana bafondaire namba chietu twabatethia bura tukumba otethia ona uturi akwi nabo. Nkiripotera Weru TV kumatigania West bita wa Kevin Kimathi. Tugitigana na Nteto ino Nteto ni ciengene ati muthurwa wa rais gitini kia mwandiki munene wa Rwangirwa Iwanda Patrick Kibori na kinyete mbere ya kamiti ya bunge ya biashara na kuongwa mauri kenda kuyukia gitikeu agicokia ciuria mbere ya kamiti ino Kiremi na ugite abe wakanyaga ka akethirwa agicokaniria kiwanda kia New KCC na nkinyagia agakinyithaniria nkathi ya Kimandiguru bamwe na kuongera ndwangi ciakyo kuma kenda Kenya yonthe. Kiremi Nkuruki uria niwe ukari wa mwisho kwethirwa akiongwa mauri muthenya wa omondi na ugite agatetherie
nikenda gukira abiashara ma anini nikenda kwithirwa na katharikire kugwata mbesha. Muthenya wa umuthi na iri ntuko ya mwisho nyuma ya mauntu mama nyuma ya koti nene kwithirwe kirungamia mutaratara uyu mwankariria igamba riria rebiretwe ni nkiama ya mwakiri rikethirwa rikithira na kwamurwa. My answer is no. These institutions play an important role in our economy. If the members will remember, pre-Kibaki, KCC was sold to KCC 2000. When Kibaki came back, he bought it back, he made it new KCC. KCC is buyer of milk from our farmers of the last resort. KCC is a strategic, it's a key player in our strategic food reserve because KCC has ability to convert milk to powder, that ability to convert powder back to milk. That gives our country a strategic advantage. Deals of people pouring milk in Weru are not there. KCC has 9 factories. KCC has 1,700 workers, but KCC is now processing less than 300 liters per month. Not a quite a good number, but if you look at the role it's playing in the national strategy, national food reserve, in supporting farmers when there's a crunch in the market, I would say KCC plays a role. What the government is calling financial inclusions fund, the rules were published on Friday, on Saturday. And if you look at the rules, you see that the focus really is the lowly of the society, who the president is very passionate about in eventually, there are soldiers who are known to work hard, who are known to wake up early in the morning every day, will pay these loans and will make money, and they will move from a hustler group to the next group because it's a four-tier product. Eventually, they will come to the cooperative movement because we encourage them to panga themselves, to form groups. From SMEs, they will come to the cooperative movement. Yes, we will make sure that the cooperative movement is ready for the hustlers when they graduate from down there to the middle band or the fourth tier. We will be waiting for them as a cooperative movement in terms of giving them the financial ecosystem they require to thrive. Kumania na wamba warua wandethia ntereshia igembere oshibo wantu wa mboi Romano Mwenda na uretie ndethia ino kuwatanira nikenda maomba gutethaniria na thirikari kiri guishua. Mwenda augite ngwataniro ino igatetheria kiri kurigiria ona wamba uyu tigatabarikie ntukuni gesha. Kagitanio kau na uretie arethi kumenyera muno riria mari ithakani makirithia nikenda kurigiria wamba ta uyu na nkinyagia kuringaga thimu karugi riria wamba waumira. Lela cieninya babu barabo kwandika na barabo kurianira nabo na bamwe ni bamwe baba kwiyanga kwi na babu na nto bamwe batigwiza baina ni mzuri na kinya babu yungeni njipangeni arithi ne ngombe ibangeni nonto reonde orumwe bwethagirwa bwena inyana nonto bomba gutetheria kurwana wamba abwandethia bura bomba kwithira bokithina mbena kubanga nwa kumira ende rirambura yanjiritie kura nonto irio wamba abwanjagiria kuonekana bokiongereka muntu wende akikisha ngombe ciake na arithitie bubweya aikarie bubweya kabisa na kinya kukombekana antu bauni baringanire ngombe cionthe antu amwe kuringana na Romano Mwenda urane monini wa chibo wa antu ambo ina rogwatirite kuma chibo wa antu ambo ya kuritaya aliuga ibwega kinya anabo baba kunenkirwa ngwe ya kurithia bakaithagirwa baina kinya thimo ciumba kuringa ariragita akwina ugwati arithi murithi ukona oro ete ngwe ya kurithia ai na thimo induite na no 20 ya kukuringira ona thina no muririte matu kinya pa wambangi kana kinya kasola ko chanja lakini ite 10 ya kuringa kune ndi tafadhali na muntu nabati kwithira ina thimu ikari ukaringa agitariria atendithira ciithiritwe ciurite ntugo itaikuraja no bathingatanite nacio na baina wirigiro bachigwatania tuthiate nacio area yuja isiolo na yoro ni turari nao kuri ngombe cio turetirwe turangombira kuratuika ira twetirwa ticio tukuthiatite lakini cio no cia miru lakini cia miru bakumanjiretiania na ningwitikia ngombe yaka unironere mwene lakini ira turathiatite cio ciongwa tutiraciona lakini ibatu ete mwanka Jumamosi
mosie yiyite na ningwitikia amwe ni nyemurungu bakethinya cio baro ciona akithirikiria rumano na kuromba arethi na babaithiro bakebukana na kurethia menda ya arimi nontu na bubu bomba kureta nkujenio chingi tuna ara ura bora umirenje tharaka mbua nika bora kombora miunda ene miundera nabo barima kenda nende babwebela nao nindi antu iburebelere na miundera rimwe ne andwa na utharaka na wapi na abure yire kinya kuni kurimi antu ibarimite na bakaanda kwa unende tafadhali ng'ombe uci yaku na wimenyere stiru ikaku kuma mundere ywa muntu ugiakora kasibu kuma mundere ywa muntu asikinya we na arimite na akaura mbeu nengi akawa kinya ni thirikari nengi akasiume kabisa kinya akoba na wasora akaromba kinya loni nikenda arimithia na kenda aura mbeu kwa hiyo tafadhali wewe yana ng'ombe ciaku menyera munda ywa muntu ura kabisa kuma Ntwambwe Gembe North Petan Class Chabari Kongi na kumuntu muka umwe ukuru wa miaka 84 kuma chuka na kugambira kamugunda ga pointi 25 taunini eno na mubisi wawe uria akuga na kwenda gutunya gacushu kawe muntu muka uyu ariuga enderie mware wawe kamugunda ka miaka 18 mikeruku uria nawe watigire gacushu kau mbere ya gukua na gwakagita riu nimethiritwe makiugambira na mubisi uyu wawe uria wari askari ariuga nendirie mitiri ari nayo nikenda kugambira igamba riu na agushinda muthaka uyu wacokia igamba riri riko Samuel Gaishima gataririe kuringana na Merisha Mbaka ora imu biashara wa rejareja muji wa Chuka na mwaria wa manto makonie chiacha mathina make mambirie mwanka wa ngirichire na muwanja rira mwari wake Lilian Karauki akwire Karauki nwe amumenyagira bari na kare gake mwende wa mwamba kara agatigire ujue akithikuruta wira Nairobi arankuruki akuga Karauki na mutumagira mbia cha kumugurira munda aranyuma ya Karauki gukua akuga ire nkujanio ya mberia ya mundojo gatika gake Bantoni akarika mwari wake na Alex Kenywa oraimthaka yake Kenywa akiuga noe mwene mundojo ariuga ibagambanite na nthaka eno yake kotini ya Chuka aramuthia koti igitete ati mundojo no akaujwega ka mwende wa mwamba mwaronu akwa agikua ni ambirire kana kauka we gatikare thina ndimwo na ngangana na kuruta mbeca cia mawakiri riu nyoka ni muthirire gutigi ngotore ndi nakio mwana onu ri na kirikaniro kiugaga mwana nate ngina nethere nikenda ongererwa matuku ri kari mwana wa muthemba uriku wanokethe wani na menyaga mwana onu nibu agacioka kuntheni ogu nyoka ndacaga kumwita nkauga nitha kwene thirikari ni mwitite nontu amauntu mau monthe anduthirite agatuma nkagwa na ntiria kana nyua agatuma nkalwala mulimo wa gucamuka ndamu ngacioka nkalwala mulimo wa sukari nontu wawe kieba gya kende iburanda kaino yake ichoketi appeal koti nene nyuma ya chuchujo kwendia kira gintu ari nakyo irio mitira yari mundani ujo akiria wakili ora amutethetie uchinde gambari kotini ya rungu ende ariuga atirira mainyama kuthimbere na gambarire na ari makaka ujo egakatigwa gatari na uturo igambari ya koti lile na mbia nyenge muno cia kuruta na niyo nte na mbeca unde ni kolomba antu mawendi mwega mamonere mbia inu nikenda nyombe kuthie gambani riu ende nembice ngai aribo ana bau bange ngai no kuntethia ni natobore Nkuruki chochojo ariuga nthaka enu yake ni ajokirie utonga bunthe bura mwaregina atigite irio mbia iraciari banki chiringi 800 na nkari into ikuma Nairobi nonto ni kumwana mware akwirire ni aukirie gitanda kia na materesi ciere na materesi nene muno aukia aregana cio na gite wanangariera nyina agurite uyu Alex Kenywa gicunge ni endirie ni athire Nairobi endia na meneretie nthaka enu yake nuntu bwa Kenyamara giki akuga na kubaraithia amwe na kumurera mwanka andikwa askari akiuragia thirikari imwe wakili wa ukandana noe kotini nene alatolaga ari mwandike wira ni wa thirikari na ari koburo wa AP na muka wa wararutaga wira kathongothe ari nasi na nikamarari taire wanebetolo station ya inayo kangutu riu kwogu ni kuthenia kaire tugaka kwenda gukathenia buri nywana ngutu tethia tethagia
wana shilingi ya wogunte ambataga na ambirire kwa wente gakinye na ntikinya gaku. Nkiripotera Weru TV kuma gĩcigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Totoni shingi mwendi mawega umwe na besa ni terio cia utethio kiria karima murunya wandini ya mwathi kuria antu mathite na mbere kwa binyerwa ni mpanga ya yura buishite ori wandi inu ya ntere inyingi cia mutuati cina yura riri nene rumanite na kwara kwa ibinda rirasa. Nicholas Chabari na Nteto ino. Na ukoje boga ne ruba manto obura makari entorani akari bantora ino bakuga mwanka athaino tika gwegukenu ukirebo nonto kinyiba kurara anayura bya goryote byo to na byo mesi kinya no mbi kinya na remo bate weta sukuru nonto bagwasi bya gorya bare dhwa bare odari mosi ko ana bagare weta sukuru bagaria nonto bate komba weta yo to kurara bwo nto dayo to wana te komba kwari ntiku ya ureteri kumaro kero mbi kinya sa no kana duma bya gorya nde baba gwe to gariyo kawera na tole no amonogo ndionga aya Moses Lichoro urane mukaririgite kwa ngwataniro ya arimi na biashara abamera aliongire entereino cha murunya na gutigira akuthina mbe na kuna akari bantereino kwena kato mfete cha metuche ri yao na kinyambo kwa urubane yare ko bo wende tano toka moyo tangi yao kwenda kurumua tikande tongi muno kanda ibwensi kayonze baba yete ko batathie gototathi to bacogeria nkatho no bera ibo aya na beta na mbere kinyoto rikana nya bange nonto bagwetho itwinyeletwe na inya sana ona kuri no gwa kari baiba kuromba kinya thirikari ni oje bumire na kubatetheria kinya na mbeo ya kwanda to into la trande te turarero imaruke tuonde mwanka thai no thai to mesi to te kona nyango cia korita miunda neri yake kuo no tutethwe kinya na mbeo cia kwanda to kona bia kwanda ringi kuranira urera ndu to na bia kwanda to kona batu anto bagro kinya bia kurabio mbeo na tutikeri to atwa no bya kwanda na atwa lina bya kura mwanka to ni to bya to kitabika abua no tukura urire kiriki athogeke Lichoro atiatigana ana amporo aboro na mbunge watigania East na aramwirite na rekane na kuthongira thirikari ya kaunti ya Meru na nathi na mbe na gutethia antu kaya kwithirwa na kuga uma no mutongu ibwega kinya gwaka ibumagiria na utethia baba kuthangika bro awere ari mtomuni mwetonga ote mtori twasicie oito kwaliano awere morega ni kekero kaiwetie ngo tukwa ka tuku studio awa iwetie kero na kopia awa morega nyata morega atinya twana oito mtoma ta familia yake no na familia yake matu no yao no kama tendo yake no ya tuweto no na ngambe yake na tere mtoto ka studio kwa mwetonga no te mtonya arami ndakimba ka pesa eloi ko ni morega ankia ka imporonkia ni imporonkia ka morega ankia onto abori de muera tenga bana wa muere ne de nara ne sono gudika ne sono na kwa jo chonko mandro ne ntugo inga tv na ndege takata jika ke media chineka aduko madoma pala ito komenya iluga yo momra nare uru ko nari sare ni ya MCA kenda aomba kutota cia gavana akethetera agintu jompango ari inge airo mono ntu bakwethera morega na kwari mantu ya kaunti kana mbi no ntu ntukwera morega aringa ngita tha mwira o karinga ngita ka awa ka morega atia ng'ombe atekama kumantere cha murunya gebe north betan class Chabari. Tukithina mbere mo biashara Bill Gates na wa Microsoft yamberetie ndiunga ya wendeni ya Kenya baria omonde erungite county ni ya Makueni akiare nyuma ya ndiunga ino gavana wa county ino Mutula Kilonzo Junior augite mugitonga uyo wandi America akinyite Makueni nikenda kuraitheria ugima na urimi ariuga kimwe kia itumi inene cia ndiunga ino ya Bill Gates ni nontu wa maternity ya sibitari ya Kithonzweni akiuga Bill Gates akethirwa na kwenda kumenya muno boria maumbaga kunenkanira utungata na nkinyagia mbia iria magwataga kuma kire thirikari kire nusu ya mbesa iria ibateri kurungamira sibitari ino. Their primary interest for this visit were two areas: primary healthcare, which includes the facilities like this one in Kithonzweni, for purposes of understanding the work that goes on here at the lowest level, and then at the mother and care to understand
from how we have upgraded from the maternity here at level 3 to what we have in Wote. And we made a serious presentation on our workers, our budgets to understand, and he was at a very keen interest on what we call in medical terms fill rate. He wanted to know how we cope with the problem of receiving only 50% of what we require from KEMSA and how we plug in the gaps. He also we made a presentation on an innovation we have started in all our facilities, including this one, which is called the commodity platform, that tells us at the end of every day how many patients have been treated and the medicine that they have been dispensed with. It also gives us an opportunity to check how their stocks are running out, but also gives us demographics of understanding whether the number of staff who are here are able to accommodate the sort of things that they are doing. Timu ya ndeguro ya Ngeretha ni kinyete ndeguro ni ya Qatar ntukoitano mbere ya kwambiriria kwa matinda ma World Cup. Michezo ino ikambiria Jumapili yeshite ya tariki 20 mweri wa Disemba tariki 18 musetho wa mbere wa matinda mama ni gatagatika ene mushi Qatar na ikodu uria ugacethirwa thaa imwe cia utuku wa Jumapili. Morning, B. Good morning. How are you, man? I'm good. How are you? Good, good. Good to see you. Very good to see you too. Good to be back. Yes, Ed. Hey, B. Smile. Arrival smile. Thank you. Welcome to the World Cup. Oni boto kurekeria Nteto cia Weru thaa imwe, Nteto cingine ona cia kinya thaa 3:30. Ni wega nuntu kuona kanya na kurumira Nteto cietu. Mbetagwa Wanjeru, mwananiria wetu Mathithio. Tuko monde ni Maureen Kome.